clear tu le ngai thatu te in zawa in chibai vek ule ole tun tuma chuan Commerce and Industries Minister F.Rodingliana demand react na ngaihnawm le bengwal thlak zet mai hi kan ngai thla hawanga Commerce and Industries lama po kan ramin kumni chung lakin ma kan son na sa hle mai ti hriata chuwang chuan Commerce and Industries atui mi tele atui vak lo te po in kan ma huna ange kan chunga lo thleng don kan hrilowa Commerce and Industries dam te po hi kan ei zon na ta na pathian min ruat sak te po alo ni reng thei chuwang chuan F.Rodingliana react na bengwal thak tak mai hi khongai taka longai thla theu tur chewin in khongai na karon nge na kumni chung leka heti khopa ma kan son thei ni chuan Trump khat chung lek po hian pathian khongai na zara engchen nge kan thlen don kan hrilowa Commerce and Industries hi kan ram hmasawnna kailon poimo takani ti kan hriata poimo hle mai chuwang chuan ngun taka longai thla theu tur chewin in khongai na karon nge ne ole engpo ni se kan en tak ma in kan naw BT kim channel hi comment section lama khan link karon pin dona ramle nam ve mi takani wangin channel te an buat sai ve ania ramle nam ve mi theu kan nia nangle keina ram kan ve hian kan ram hruai tu te kan kai hruai ni ti hi hretla tila chuwang chuan thatha haulovin kan ramle nam hi i ve chun zom ze lang u ti in kan som chewani ole engpo ni se BT kim channel link hi comment section a khan karon pinani kong itakin ka channel ngai na tu te zong khan lo subscribe sak theu turin indu sakna karon ngen sakani ole tuna chuan F.Rodingliana react na ngaihnawm tak mai ilongai tha ang subsidy on power line hi pu speaker apoi mo khup maya industry kan din do na kan nei zong in call te kan le in te kan sa atopa power kan han connect do na asena tam em industry a phei chuan in noi som panga som paruk noi som chung lam do vek khin ya kum som ni don kha cheng singa chau ania hei kan ho tu te ka zo ta department lama mi te khami kan siam hun lai chuan in chau siam na ba kha khol lian om lo an tia khang lai ka chun na tok viwa tun lai a chuan in alo tok ta lawa hei hi cheng singa tang in cheng noi nga tun sarkar thar hian industry nei tu te ta na up ta ni power subsidy power genset subsidy hi current khailak lawa industry nei tu ten generator te po an mowa chu ama khan cheng noi thumania tuna hian noi nga kan ti sang ta state transport subsidy hi phaira ma tanga kan khol leina ania he document fail tak om angaya 50% ni thin kha tuna chuanin kan khol leina kan phurlu na zong kha 75% kan bil thei to don ani engte hi industry ni tu te ta na lo mom me maya hei pudong te khan ron soya ni kan thian te pon an ron soya kan CM po kan soipuya state incentive subsidy SIS hi kumsang ni som ni panga som ni pori chung khanin cheng noi som nga pakhat sing ni sang kuwa zaria somli paruk industry ni tu te na kan pia in register tan na tu na hianin he policy mang hianin sang ni som ni panga le som ni paruk chung hian SIS in register unit som ni pan li ne na vai bel che khat doi som thum panga sing riat sanga jasari le cheng khathi sarkarin kan ba hi pu speaker kan finance minister pon min lo fiat puise budget a hianin state pm kan sarkar chon kan dang kan tia min da lo tat maya hi chu kan finance lam te pon min lo fiat puise ni kan sia minan soya han holding atangin kan pedon chaw lo matia da ang tho alo nia kan industry nei tu te kha boinia he house kal tlang hian kan thlamuan chawa han holding atangin kan sia min pek tur thu kan han puang zar bok ani kan in ben chok do ni mo Mizoram procurement preferential purchase rule ka policy ya hei central in thak tur min teng kan thak ta hei he Mizoram chunga kan entrepreneur sena an thar chua hi tender chang tu ten aloes aya 12% a sangani pon sarkarin 25% kan le ngai ta hei he dana hi kum som ni panga chuang tuai num lo in oma kan han hai chuka cyclo style mi kha lo nia katia ang ta tu na chuan
he sarkar thar hian industry din du te tan an tuai thar le a heng po hi tangkai takin kan industry ni tu ten an man kan han be se ni hu speaker industry maso na tura chua maso na tura poi mo ber chu por mo ber han ti la ani kher lo mai te ya ram hian ni ya ram nei lo chuan industry din har me mai ha mi ko nga hian in department chuan thei top chuin ma la tu na hian in industrial estate leng te industrial estate luang mua la te GIS mapping replotting kan tia heng hi tu na hian internal road apan ne hian kan lai internal road kan lai chana hi kan alot to chuan in sarkaram po ni semin an mingalo om to chuan kong zau hian phal to lo so zuang tu ya son kan boi em maya chu wang chuan allotment kan pek main internal road hi kan lai chan ni ya kan lai tam theilo poisa kan nei lo wangin ama ro chupek kan kheng nga he mi chini road reserve tin kan taranga khatiang khan ma kan la hei he tu na hian in kan kalpui meka tin tun ma du na la ya du threat piang kha kan phal to don lewa cluster million allotment kan siam to dona helaya hi tu na po khwan boina kan nei industrial estate leng te ya khwanin mun sanga somi landina chu a waste product hi kong puya te anok em maya chu tu na chuan mun khata kan da tonga khang a waste product atang te khan voinia kan fork man ang chi te kan spoon man ang chi te kha an siamanga tina zaina noya po khumun chen khata khoi chen tlang tiat ti te rom to ni khang te kha man nia company pakhatin min ron bi hei tu na plyboard siam na ang chi durotaf siam na ang chi po hi ron din an duwa khati khan mumal takin industrial estate po kalpui kan tuma tin food ani chuan food khatiang khanin atret ang milzel khanin aram te po alot kan tum to chutiang tur chuan GIS mapping kan tia engkim ngai kan rom man fel to chuti rol chuan ni chin khan zo na oma engtika ngen ti theido an tia ke ma ni lama chuan allotment hi kan in pe to engkim mai kan rom man fel to ama ro chu court case kan neya hei he pu speaker hei pu chan zo ka bula oma ani te nen po hian voi ni voi thum kan meeting to VC pass nei ahun laya compensate dong velo chan chu VC pass chuanin aram mana don theilowa an mani thlai man chau khan de thlai omlo department in survey lai engma omlo kha ram manan don lo wang khanin kan acquire velo montia amaro chu acquire chunga mi kha chu sarkar ta ve kan ti hi kan shelo nge nen lo khal chonga athan te page officer lian tak tak te nan lo leya chung chuan kota min khinga kan malak na tur tam tak min ti chuan opa helai court rule po hi affair chi lo kan tia kan khinglet le dona ke mani lam min malak bin phal lawa min khing tu te lam malak an phal le bok si lai te po hi tlemin a lei do kan tia chu ang chuan kan malak na te kan kalpuya heng hi fel huna chuanin ram tam zok kan ulot thei tura kan ngaya industrial estate eleng te bi khen soitaila allotment a hi somni pathumania a function a hi sompanga nia function lo hi pasari an oma encroachment a hi an omnual IGC luang mo la hian somru pakhat allotment omin sompariat function ania somni pasari hi function lo an nia ta hianin mi som pakhat chu kan cancel to zuang tui so mi za somriat pakhat kan alota en function hi za som pakwan ya function lo hi somruk pani ania hi tuna yen spot verification kan nei meka tuna zuang tuya in jong so kan allotment let vel hian to hei hi chu ngai to na man ngai khopin kan ria tuna hian kan han survey don tian ria ta wangin mombati siam na te puan ta na khol te an lo bun na sa ang reng khop mai hala hian in kan lo thliar bok si lowa ang tia che khang industry ti kha kan lo guideline han lo om bok si lowa puan bu pakhatan nei khan industry nei ngai ve bok sia hala hi angai to na atir lama kan ho tu tan lo mang che lowa hala hi thliar sana ngai dowa chung te chu tu na in ma kan la meka chumi chu ati fel dan te po kan langai to tura kan ngai pu speaker bana kai han holding scheme a hian phase 1 noi kan progressive partner za som sari panga tenena MSPCC in loan peturin approved to heng zinga za pakhat te chu partner bank ten an sanction to phase 2 a hian MSPCC in loan
application jani somriat pariat adona tangin somthum pathum te chu recommend ni in adang jani somparuk hei hi enna zir chian le ania somthum pakwa te chu reject ani pu speaker bana ka scheme noya hianin khuangleng champhai district a ginger processing plant siamna turin cheng noi somsari pathum singriat sanga te chu sanction to ania heng ba ka hianin amun lai na tele kilaya akal kong siam na te poti fel to ania ai geology and mining in allotment kan pe fel to ni Prime Minister Employment Guarantor Program PMEGP scheme noya hian project implementing bank za somruk pani ten cheng noi zanga somsari pali le sing hi sangruk an sanction to voin thleng hian in loan hi beneficiary somriat pathum ne na cheng noi zani somkwa pariat le sing hi sang khat pek chwa to nia hei hi AMC area be ka chuan in 35% ai hi ngai dam thei ang chi de khan nia AMC area chunga chuan 25% ania in PM formalization of micro food processing enterprise I mean noya hian beneficiary somni pasri te ne na loan sanction ani to mi somni pani te chuan credit link subsidy noi somsari pariat singriat sangthum za somni pathum an mu to heng ba ka hian seed capital kro ruk noi somriat singruk sanga chuangchu sangso as SG mem te ne na pek chwa to ni ania beneficiary sompali te chu he scheme noi hian food processing training tir mek ania pu speaker Mizoram chunga industry le akai noi sang ti hmasawnna turin policy thar the industrial and investment policy of Mizoram 2025 chu nikum August sang ni som nga khan tlang zarenia he policy noya hian industry le entrepreneurs te ong sanga choi ka na tur le antana ham thana tu chi sang te duan ania district palia tuna hian industrial estate chunga industrial estate luangmol aizola te industrial estate puya te lungleya industrial estate zote champhaya le industrial estate kolosi pa te flatted factory kan dina heng hi kan entrepreneur sen changkai takan man tur ania tlom te ya an lo thei tur ania dor somkwa vel om thei tur be sei ania pu speaker kum sang ni somni panga somni paruk chung khan Ministry of MSME noya udiam registration portal kaltangin Mizoram atangin entrepreneurs sangriat zapali in registering to he kan soinem khop maya member sang ten kan soya unati a hian tuna hian mi sompakwa register an mi sompakwa in register an ron deal to hi central kan thon thlatwa heta tang hian mi pathum chu ni china kan ga tak an khan approve an ni to he boy thak khop maya unati chung cha hi India sarkarin north eastern by bel sang khat sing khat le ti aron sang suna Mizoram tan bi ka hian by bel sanga zali somga pathum hei hi Mizoram tan amin ron earmark kan dia tu na hian cheng khat po kan la chuak lewa hei hi an register hun chung hi tun kum September thla thleng hian ron pot sei lia thanem ka ngai ang reng khop maya kan thian te ti thei tur ang te hei deal te kan tia ada ni khir lutuka an ti thei manglo loma hi vai bel se jali somga pathum lai mai hi kan tanan da sang to sia tam thiang ber lak tura kan entrepreneur support tang turin kan som ani Mizoram udiam porter noya hian MSME hi tuna hian in register to he singthum sang ruk jani pakhat an nia hi kan hmasawnna ra thatak nin kan sia kum ni khat chunga etiang zat mai in register kan nei lom le ani tin training and entrepreneurship development institution district industry center aizol siamna turin cheng noi som jani somni singthum sang khat chu Ministry of MSME in minron approved to first installment po cheng noi za som pakwa nikum September khan minron peto bokani handloom hei hi Mizoram ina kan mamo ania Mizoram hianin aizo Mizoram bi ka hianin meichia puan veng thei chin hi
noi thum chuang an omin kan ria heng ho hi kan market thatak an nia tu na pe chuanin mundang ate bo kan thar chuak to cluster somni paruk NSDP implement the beneficiaries sang khaja somriat pasari ne na la workshop light unit te pek an nia chapchar ku da po khan henga tang pu henga tang hian enga mozat ten stall anon siama a hlok na po an dong bia win kan sia hei tu na ka jacket hak lai po hi henga kan entrepreneurs tena minon thui sak voine ka hak atana minon present hi nia fung ki anting ka sia company ka kan soilang da chim chun re matang hian odium registration verification tele MSME scheme lopui tu turata na central in minon pe kania rem kal tlang yan han holding a deal tu te le CM package deal tu te ta ni yan in tangkai takin industry officer kwana shanin room te nei an omvea henga an sen so jong jong central in minon pui ania industry department ten kan tangkai pui le ani luang mual hian saskin wai tangin working girls hostel crorli into na yan kan sameka heng te hi kan zo huna chuan tangkai taka kan industry ten an man kan bei sia kumsang ni som ni pan ni kumsang ni som ni a thokhat thotan to aizol city center ni china member ta ni ran zo kha tu na hian zo ta khat to ni a amaro chu alu na hi fu chi alo chinga venga tanga lu ve ka nga ya bazar tanga kal kha chinga venga tanga kwal ve ka ngai wangin ayan kan en nona tin achaka bazar lian puyoma chumi nang chone po box silawa ain po theina tur mun lia kan siam dona floor tina tin emergency exit om mi alawai hi kang mai le ri room thila mi pui azatel om na tur ni chuanin kan tia hi an lo approve mai to po hi mak kan tia emergency exit te kan siam le dona tin a light wearing te po kan han en non le ya kan du thu alo sam lawa heng te kan han ti fel nuwa chuan kun rem chang ma sabera na hon na te po kan nei thura kan ngai ani aman po hi te hlem lawa vai bel che som tum paruk noi somli pakhat ani tin bazar chungchang kha soyom nuala kan bazar nei te hi soyang khanin arei to hlom em maya tuna hianin saskia te state pan atang te pon kan dila chung ron marun la a thanem ngai taka min ron nor zinga chuanin ei mamit kha bial tu pa khanon soi ni maya share chip kan house leader bial te champhai ta thial kho zol te hi market chapui pui ele di hun la sak khan tia atangkai turen atangkai lawa achung lu na hi zon fe anga zel maya a kil sir te ya andung la man lo da zela hi tuna hianin a drawing te siam thain a entrance in nuam takin a entrance sa po dor om turin kan tia heng te po hi saskia tang te po min pek kan be sia hey CMBL mi phe chu anu a yan silpoli nan lo kai le khanin ka tianga farna sa khan ya tin na thial te po so chong ground floor ne chon chong in li anga nia alu na tha phe se chunglo ma market thatak tak tur ania ka tiang angkha property thatak tak kan nia heng te hi tun kum chung hi chuanin kan sum anga mala kan tumani ti kan soidua integrated industrial promote center na thiala sakme ka hi 98% zo to nia hei hi state fan sakania cheng nuai zariat somli paruk le sing sari sang sari man ania on thei thuai be se ni vai va kon market tur hi saskia tangin nuai vai bel se somni panga sing thum sanga ania PW ko tahlan ania LMC chungchang kha hei tuna hianin anda hi zo thokhat ania lunglei LMC tenen te po kan in bia amaro chu bazar tam ainga mazat kan neya chung tenen te po chuanin soi hawa department tenen te uluk zo ka ngai to turan ya LMC ku ta da ngo ta kha acha derem ti he kan la chiang chi alawa anna hi tuna hian 94% zo to ani din phaile nga agriculture market building saknek ania heng te po hi 98% zo ania kan hotu ta khan sei nu la thani chu kan sei non to lo me nga pu speaker hela hi kan han sei war do chu nia hun engamo chen atanga kan PSU te sarkarina
liability sangan nei kha tun sarkar a chon aseta kan chan tir ta a sarkar kut ke pai mo tak an nia nei hi kan lok pui ang reng khop maya pu speaker jit ko bi khian soitai la kumin chung hian in crore ruk an la lut ve to ni profit an nei to ni hei hi changkai takal man zel kan tuma kan project tam tak te po ni china kan soitak ang khanin EMRS sen khoya tin thil sang sang an khoi boka pu speaker jit ko noya hianin ta son na tam tak incubation center hei pumon pui hian a chil ani do maya tuazol mamit district a bunturin crores zathum man vel tuna hian rom jit ko le ne sit ten tho ho na tur malak na akal me kani pu speaker mam ko hian chen nuai sang thum zaruk som thum man tuna hian construction of teacher quarter Mizoram mun sang sang an toka heng ba ka hian bu fai supply te khoin an mani tang po hian sum engma zat profit an mu to ani amba a hlau li ra kan ngai kha tuna chuan sum tok chuak tu an lo tang tai lo oma pu speaker MKVI hantila dik zok board chuan chief minister Robert Mission noya han holding a tangin cheng noi zali som ko poruk muin beekeeping program lian tak talpui tu mania national bee board atangin khoina program lian tak talpui mek ania Mizoram ala ngai lo honi bee processing machine po phur thlen ani to ni ei hi kan tangkai pui viau mai them pu speaker thillo mo me mai chu KVI noi kan thok tu te hi hun rei tak an mangang em maya achan chu an pension lo an da kha ama salamin lo e zo to sia anung lamin pension lo turan nei ve lawa nutling patling min ron muthina mang ang takin anoma kan sarkar hian sen nuai zanga som ni pasari pe in kang ho mang an na kha puruk ani tai lo mom le ani pu speaker mif ko an soi le tai la mif ko hi thai thar song bol tu mai ni lowin entrepreneur sen tu na hian chen fak om zok in roman na an siama mun ma te tuai tharin bung bangla mi te po meat processing te ti in tin sap thi hi chingchi pa te na sa zok in an boy pu hi kan kut na tok tu te pon an lok na an tel tran to set po na te po tun ma aya tam zok ka thar chwa turin boy pui mek ania amun ma ten siam tharin power line te po tuna hian ti thar na sal le a hi chairman ten changlom le mai lo om ka tia pu speaker hei ba ka hian in thil thar kan raminan mo em mai made by Mizoram hi rem noya Mizoram thil siam te pon yang chu common umbrella noya industry department tenen changkopin hei hi made by Mizoram kan ti ati chan made in Mizoram ti kan tuma amar chu made by Mizoram kan ti leta hei kan house leader pon soi thina Mizo te hi kovel bun sang sanga kan in sem dara kai mani ayale tam takhi Mizoram pon adoma hi kan thisen zom pui kan ule nau ten ne atia ang khanin made in Mizoram ni chuan until siam kha Mizo ming in an athal ve thei don lo chu wang chon made by Mizo ni chon US mi pon athil siam kha he umbrella no eron athal thei ve to don ni na lo dor kan nei lian do na chon jis Bangalore ate Calcutta ate Delhi ate po tu na hian in dor kan hong to hei hi ram maso na tur ta na thil poi mo tak ani ti kan han soi duwa pu speaker zo han ko hi an chang khop maya maso na tam tak kan ya sumpo khor nga chuang lai mai an thok chuak to hei kan han soi wa do chu pu speaker ni kum chung khan mun phia ke sin noi ni singli sang ko zariat som ni pariat an leya kumin apo hianin DI sida atangin khor nga mun phia le na turatan sarkarin min peya khor nga chuan ni kuma ke sin noi ni kan leya tun kuma chuan ke sin noi ruk chuang kan leidon kan tia hei hi pu speaker iveila mi te hian thil hi chiang takin an the thoi thinin ka sia sarkar in lo wangin are ta to ten tia pu speaker kan now te host
mun phia lei turin ipte pui kau hokin an ju thok thla ke zia somria ta lei tur khan mutami alo mai ni he hi kan policy ti hlotlin na nin ka sia khut na thok tu tan tu na chuan ke zia cheng za chuang te nan khalta a khami veng tur khan tu na hian kan officer te ipte pui akin an la om renga khang wang khan kan bayar se hianin khut na thok tu tan he na poisa man zokin an lei ani ti hi achan chu sarkar kan in rol wang zo kan ni kan in rol lo wang deluin tu na hian atan hiam veng turin kan officer te in ma an la reng ani ti hi kan siat a tha in ka sia ani